Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibyiza ukurikira NCTV Rwanda, nizere ko bwakeye neza cyane ukaba uri amahoro aho uherereye ndetse n'ibyo uherereyemo bikaba bikomeje kugenda neza. Njye gusuhuza kandi kwifuriza amahoro y'Imana, nitwa Clement Ndayisenga, nyemerera nkugezeho amakuru ari kuvugwa muri iki gitondo by'umwihariko yibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese wari uzi ko inama yahagaritswe imaze isaha imwe? Reka twitse ku byabereye ya Addis Abeba mu buhuza bw'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC. Umuti w'ibibazo uracyari kure nk'ukwezi hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni kimenyimenyi ubuhuza bwa Angola buherutse kubereye Addis Abeba muri Ethiopia, haberaga inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntacyo bwatanze. Mu nama ya Afurika yunze ubumwe, perezida wa Angola Joao Lourenço yagerageje guhuza impande zombi kugira ngo habeho ibiganiro, gusa nta musaruro byatanze kuko ku mugoroba wo ku itariki 16 Gashyantare 2024 perezida Joao Lourenço yatumije inama yiga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu bayitumiwemo harimo perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo, hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu barimo perezida wa Kenya William Ruto n'uwa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko gifite amakuru ko umwe mu badiplomate bari bitabiriye iyo nama yavuze ko byabaye ngombwa ko perezida wa Angola ahagarika inama igitaraganya imaze isaha imwe itangiye. Impamvu ngo ni ukutumvikana hagati y'ubuyobozi bw'u Rwanda n'ubwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi bimaze iminsi bidacana uwaka. U Rwanda rushinja Repubulika Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR mu bikorwa byo gushaka kuruhungabanyiriza umutekano, ndetse n'abayobozi ba Kongo bavuze beruye kenshi ko bazakora ibishoboka byose bagafasha ushaka gukuraho ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ivuga ko u Rwanda ruri inyuma y'umutwe wa M23 ukomeje imirwano hagati yawo n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abandi bafatanya mu kuruhashya no kurwanya umutwe wa M23, ariko u Rwanda rwo ntirwahwemye kugenda rubihakana mu bihe bitandukanye. Mu madiplomate bari muri iriya nama yabereye muri Ethiopia yagize ati byari ibintu bije imburagihe kumva ko dushobora kwicaza impande ebyiri ku meza amwe. Ku munsi wakurikiye tariki ya 17 Gashyantare 2024 perezida wa Angola yongeye gutumiza indi nama, ariko noneho iri mu ishusho itandukanye n'iya mbere kuko yahisemo kuganira na perezida Kagame ukwe ndetse na perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo ukwe, babonana ku ruhande rumwe kugira ngo itaza kongera guhagarara nk'uko byari byagenze ku munsi wabanje. Izo nama ebyiri zombi byavuganiwemo nta na kimwe kigeze kijya ahagaragara, zakurikiranwaga hafi n'intumwa ya Amerika Catherine Fee, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ibirebana n'umugabane wa Afurika. Yari yavuye Washington DC akorera uruzinduko Addis Abeba muri Ethiopia. Muri iyi minsi Amerika imaze yinjiye byeruye mu bibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu mpera za 2023 Amerika yasabye impande zihanganye muri Kongo guhagarika imirwano nibura mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Muri Mutarama 2024 bwo yasozaga uruzinduko rwe i Rwanda muri Angola, Anthony Blinken yagarutse ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC. Addis Abeba muri Ethiopia, Molifi nawe yagiranye ibiganiro bitandukanye n'abayobozi banyuranye bigaruka ku kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'icyo gihugu n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri icyo gihugu. Ku cyumweru tariki ya 18 Gashyantare 2024 yahuye na Tshisekedi, ndetse nyuma yaho yatangaje ati ndashaka gushimangira uruhande rwa Amerika ko yiyemeje gushakira igisubizo mu nzira z'amahoro mu kwirinda intambara. Ubwo yavugaga ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, imirwano yari irimbanyije umutwe wa 23 wari ukomeje ibikorwa byawo mu nkengero za Sake, ku buryo urujya n'uruza rwari rwatangiye
kugorana ku bantu bashakaga kwinjira mu mujyi wa Goma. Muri iyi minsi kandi ni nabwo indege z'intambara za Kongo zarasiwe ku kibuga cy'indege cy'i Goma. Ibi biganiro byabaga mu gihe u Rwanda na Amerika bitabona ibintu kimwe kuri biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika ivuga ko u Rwanda rukomeje gufasha umutwe wa M23, mu gihe guverinoma y'u Rwanda yavuze ko Amerika yirengagiza nk'andi bimenyetso bigaragara byose, kandi itangazo yeruka gushyira hanze rivuguruzanya mu buryo bwose na gahunda yari yaratangijwe n'ibiro bya Amerika by'ubutasi mu Gushyingo kwa 2023 yari yatanze umurongo mwiza wo guhosha amakimbirane. Iti u Rwanda ruzasaba ibisobanuro guverinoma y'Amerika kugira ngo hamenyekane neza niba ririya tangazo risobanuye kwisubiraho ku murongo iki gihugu cyari gifite, cyangwa se ari ukuba inzego zitarahanye amakuru nk'uko bikwiye. Mu gihe iyi nama yo muri Ethiopia yabaga, ibindi bihugu birimo ibyo muri SADC nabyo byari biri guhura ku ruhande biganira kuri gahunda yo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'ubwo izoherejwe yose itaratanga umusaruro wifuzwa. Ku 18 Gashyantare ku kwezi habaye inama yahurije hamwe ibihugu bitatu: Felix Antoine Tshisekedi bwo ni Kongo, Cyril Ramaphosa South Africa cyangwa Afrika y'Epfo, na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Intego y'iyo nama yari guhuza ibijyanye n'ibikorwa by'ingabo z'uyu muryango muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo ubona nanone kuba zatanga umusaruro bikigoranye, kuko ingabo zose ziraza ziva hirya no hino, ariko kugira ngo umenye ngo ziyobowe ninde utanga amabwiriza ya nyuma biracyagoranye. Niyo mpamvu n'umusaruro uzagorana kugira ngo ugerweho. Kohereza izindi ngabo rero ni ibintu u Rwanda rubona nk'ibi igamije gusubiza ibintu rudubi ruherutse kwandikira akanama gashinzwe umutekano Karoni kuri iyi ngingo. Mu ibaruwa yo ku ya 12 Gashyantare 2023, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yamenyesheje Loni ko ubutumwa bwa SADC bwiswe Sami DRC bufite uruhande bubogamiyeho. Anavuga ko bidakwiriye ko MONUSCO ifatanya nabo mu bijyanye n'ibikoresho. Ibiganiro ku mikorere ya SADC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birakomeje, gusa amakuru avuga ko kuva izi ngabo za kwinjira muri Kongo bigiye guha rugari ingabo z'u Burundi kuziyungaho ntizongere gukora zihishe cyangwa zambaye impuzankano ya FARDC kandi ari igisirikare cy'u Burundi. Tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 21 Gashyantare 2024, Amnesty International yasabye ihagarikwa ry'imiryango mu burasirazuba ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urasaba ko habaho guhagarika imirwano byihutirwa n'ibitero bigabwa ku basivile mu mirwano hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23, intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango uvuga ko nyuma y'amezi y'agahenge imirwano ikaze yongeye kubura mu nkengero z'umujyi wa Goma, murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Leta ya Kongo n'umuryango w'abibumbye n'ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi bikomeje gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, birego u Rwanda rwo ruhakana rwivuye inyuma. Tegere Chaguta uyobora Amnesty International mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika avuga ko intambara muri Kongo imaze guhitana abasivili 35, abandi babarirwa mu magana barakomeretse. Yagize ati ibihumbi by'abasivili bashyizwe mu kaga n'iyo mirwano kandi abenshi bakeneye ubutabazi. Chaguta avuga ko abantu bageze muri 1 miliyoni bahungiye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo kubera iyo mirwano. Umuryango uvuga ko amakuru
bakura mu baturage yemeza ko kuri uyu wa kabiri imirwano yiriwe hafi y'agace ka Bweramana kuri kilometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Ikigo Center for Civilians in Conflict cyo muri Amerika cyita ku buzima bw'abasivili mu bihe by'intambara cyamaganye ikoreshwa ry'imbunda zikomeye mu kurasa ku basivili. Ndagushimiye cyane. Ni NCTV Rwanda, nge ndi Clement Ndayisenga. Ciao ciao.